wenda cyo nabanza kukubwira nuko ntajya mu masezerano y'umutoza ngo nyavugire kuri televiziyo, naba ntubashye umutoza. Tugomba kumwubaha singe mu kujya mu masezerano ye ngo mvuge arahembwa ibi cyangwa se ngo azirukanwa atakoze ibi. Gusa icyo nabaho wenda amakuru naba kugira ngo abakunzi babyumve nuko yasinyiye gutwara ibikombe byose. Ibyo yarabisinyiye pe. Natabitwara ubwo nibwo wenda nawe kubera ko yabisinye ko azatwara ibikombe, kandi ibikombe biracyamuri imbere, tumuhiyo uwo mwanya ibyo yasinye abikore. Natabitwara ibyo nawe azabyivugira. Reka twongere tubaha ikaze rero mwebwe inshuti bakunzi ba RN Citizen TV, mwebwe dushimira umunsi ku munsi, mwebwe mudukurikira, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe. Kuri uyu munsi rero hari umukino ukomeye cyane wa shampiyona, aho ikipe ya APR iraza kwakira ikipe ya Marine. Ni umukino uteganyijwe ku isaha y'isa 12, ndetse ubwo kandi ku munsi w'ejo Rayon Sport izakira ikipe ya Rutsiro. Nkwibutsa yuko ikipe ya Rayon kuri ubu ngubu iri kurusha inota rimwe ikipe ya APR. Umukino uhuza ikipe ya APR n'ikipe ya Marine ni umukino uba uvugwaho ibintu byinshi cyane, bitewe nuko aya makipe yose arebererwa cyangwa se ari mu maboko y'igisirikare. Ni umukino rero abantu benshi baba batavugwaho rumwe, umukino abantu benshi rwose baba bitezeho ko ikipe ya APR igomba gutsinda 5-5. Hano rero umuyobozi w'ikipe ya APR Brigadier General Deo Rusanganwa yarema aravuga rwose ati umutoza yasinyiye gutwara ibikombe byose, ubwo natabitwara namwe murabyumva ikizakurikira. Hano rero wakwibaza ngo ikipe ya Marine kuri ubu ngubu iri kurwana no kutamanuka, ikipe ya APR nayo iri gushaka igikombe cya shampiyona. Hano wakwibaza ngo kuri uyu munsi umukino urabahuza biraza kugenda bite? Mu gihe abakunzi ba ruhago nyarwanda bagikemanga ubunyangamugayo mu misaruro igaragara ku bibuga bitandukanye, kuri uyu munsi hategerejwe umukino karundura utajya uvugwaho rumwe, uraza guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Marine. Ikipe ya APR irakira Marine mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona y'u Rwanda Premier League, mu gihe APR iracakirana na Marine. Ikipe ya Rutsiro nayo izesurana n'ikipe ya Sport ku munsi w'ejo. Umukino uhanzwe amaso kuri wa gatatu n'umukino urahuza ikipe ya Marine nyine n'ikipe ya APR. Aya makipe buri gihe iyo yahuye ntabwo ibyavuye mu mukino bivugwaho rumwe, cyane ko ari amakipe yose ashingiye ku rwego rwa gisirikare, aho abakunzi ba ruhago mu Rwanda bahera bemeza ko imwe ari mukuru y'indi, indi nayo ikaba murumuna w'iyindi. Si kenshi ikipe ya Marine yatsinze APR kuko yo ahanini ikunda kubarizwa mu makipe yo hagati na hagati, ikaba itagaragara mu makipe arwanira ibikombe, ndetse ntinagaragare muri amakipe arwana no kutamanuka cyangwa se mu murongo utukura. Kuri iyi nshuro rero APR na Marine zigiye gukina buri imwe ishaka amanota 3. APR ihanganiye igikombe cy'ipe ya Sport, naho Marine igezaho umwana rero nyina ntiyumve kuko iri mu makipe ashobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri itarebye neza. Ubu APR idashaka gukora ikosa na rimwe, iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda, aho ifite amanota 52. Ikipe ya Sport ikaba irusha rimwe ifite amanota 53, ariko ikaba igifite amahirwe menshi cyane yo kwegukana igikombe kuko rero nyine yirusha inota rimwe gusa. Ikipe ya Marine yo ukuntu bihagaze rero iri mu makipe atorohewe na gato, kuko iri ku mwanya wa 15 n'amanota 27, ndetse ikaba iri mu murongo utukura. Bisobanuye ko amakipe ayiri imbere aramutse atsinze imikino asigaje, Marine yakwisanga mu cyiciro cya kabiri. Kuri uyu munsi rero wakwibaza ngo iyi match imeze ite, biraza kugenda bite? Reka no ngire ikintu mbabwira neza cyane. Uyu mutoza Darkonovic w'ikipe ya APR ari abafana
ari abayobozi b'ikipe y'APR ntabwo rwose uyu mutoza bamwishimiye bitewe n'imikinishirize ye, ndetse ibi byagiye bitutumba cyane bashaka kumwirukana, ariko bagasanga uyu mutoza yasinye amasezerano y'imyaka 3 bakabona bamwirukanye amafaranga ntago bayabona. Hano rero mu masezerano yasinye Darkonovic yasinye ko azatwara ibikombe bibiri bikomeye hano mu Rwanda, ubwo ni igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Aramutse abitwaye Darkonovic ntago ashobora kwirukanwa. Hano rero wakwibaza ngo APR ko yatwaye igikombe cy'amahoro, igikombe cya shampiyona ishatse ntiyakireka kugira ngo yikize Darkonovic? Ibi ni ibintu rero bigaragara cyane. APR kuri uyu munsi mu bigaragara Marine rwose ishobora kuza gutsinda ikipe ya APR mu bintu bigaragara kugira ngo APR yikize Darkonovic. Nongere mbisubiremo neza, APR gutakaza uyu munsi cyangwa se APR kubura igikombe cya shampiyona ni ukwikiza Darkonovic kugira ngo ave muri iyi kipe. Ubwo rero kabisa bantu banjye bakunzi ba RN Citizen TV, icyo nababwira nuko kuri uyu munsi ubwo ikipe y'APR iraza gukina n'ikipe ya Marine, uyu mukino Marine itirangayeho yaza kwitsindira ikipe ya Nyamukandagira, dore ko ikipe ya Perus yamaze kwitwara igikombe cy'amahoro, izasohoka muri CAF Confederation Cup. Ubwo Marine iri kurwana no kutamanuka hano ishobora kwishakira amanota 3 y'imbumbe, igahita igira amanota 30, ikaba iri kuva mu murongo utukura. Ubwo rero icyo ndababwira nuko uyu mukino uraza kuba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino ushobora kuza kugaragaramo abakinnyi batagiye bahabwa amahirwe mu ikipe y'APR bakaza kugira gutya bakabanza mu kibuga, ariko ntabwo ari umukino uraba gusa kuko ikipe ya Gasogi iraza kwakira ikipe ya Mukura. Ni umukino uraba kare cyane ukaba saa 9, mu gihe APR uraza kuba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba.